Veanga koe whau e si, veanga no whatu koe oha e se. Mea mau inga ho tari veui, ai koe ngui i ko mai ngui veui koe tau kata mistaki o si, e tau shoki. Ai koe veui e me mea koe historia e whaelei lotu. Ko matala e historia mo ui a Martin Luther. Me mo inga hire e son, o tau wako me historia whaelei lotu na ne whai, ke tau kōni ke ngai si asi i ahon. Ko mea mau inga ke tari whehu i kou eke atu. Siko hui mea, o tari be ve ui pa pa o se be ko pespe ta o sai o git pe ko va ko hanga ta ki o ni he to ko ton ke ki lo lo me to ku la be ta no mai ke ai ko ha me e ke fe hui so me ko ha me ko e ke fe hui ai ka pa te ke analyze ko fe hui to foi me u ki ko ha fa matala ke historia moi Martin Luther ko ko rocky o fi fe ai di fa matala na fa ta ka fa va to ru be na hu ke ki ako ko e ki one two ko fe na ro fa matala ke ta ve mai pe pe na ta ia he faturisio kai la ka sanga to ana e hu ke he ako fa fe ka u ka pa te ke fa mo u ia me na ko ni o hu ia ko ke e monasterio o ako ai ma o no matai to PA ma o no matai to master ma o mono to ke ta ni mata wa ka mata reva ne fai ako e ta ni mata tolu e ai ko ki fa mata pe ko ia ka mata ne fai ako ai pe riu ni mo ui ai pa de ki fa mata ai mai pe ni riu mo ui pe a mo de ngata pe ko ai na pe ki ta fa ta ni mata tolu no o pune ke tu i pe ke ko na ni manga si ki historia be ni me no be os hale ma ngai son ta wa ko me to gon ke ngawe a ho vi me ko no ore ba esi ha ngai son do ko me pa ko ke ta wa ko me ko ke ngawe fra mo ui e fra mo ui go roki ko ua ko fra mo ui go me fo ki me afa ke o tua ke te tau to ko ngawe go fai ko fra mo ui tau tu ke ko si so krai si pe ha si so krai so to e ta wa hala la ui ko me a ana kai mai ne ma ni la ui ko me tau to ko hi ki tau ngoi ko kau ma yon ki tau to to ma se ai ko kunga ko ngai me pe ha ngai le so ni tau wa ko me ai to kon ke ngai se si ya ai ko ki ka pare ki tari pe ko me ko ma la pe se ta mo ko ko no si e ba ke sen ma le ko ka wa ko pe fo idea ko le volo ko tau ia ko pe se la pe lo ai e fa to hi ko fo idea e ta fini mangeau ke ni maf ko pe se ta ha ko idea ni mangeau ai go fa pe go ka pa ke fa pe go ki pe se tol o si la hi lo ta ha ka pa ke fa o pe se o fulu ka pa ke fa o o pe se o fulu ko ke lo po to ma go u me me fe o ko te ke fu mamma fa ke ai ke pe ko tam poto ko me ma to ko vai ga na ko ni la ha pe ngai me ko i lo ka ko o hi fo pe me ke fe unga pe mo tau ko ki me pe tau i le taimi o te ke fupo pula ke pe ke ai ke pe ke ilo e ha mo ha mo ha o fa ma ki fa matala me pe ki foi me ko e ke atu ko me ala ko ko tokanga ki ai ngai le so ni ko tau ma o me he me ko tau wa ko ke fa ni tau tol ke ngai si asi a hon ko me ala ko fa ke fa va hem ko pa ga fa ngai me ke fi va 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 me ko me ke tau ki historia ko tau ki me ko ai no i me wana tau lere ai pa ke tupu e koe pa ke mai o ko ilo pe na ia ni fisi se hiva nima na whakapipiki e matapa koe mea ko ilo pe mea koe ko ilo a mea koe tui ke pure katorio mo mea koe kana ke whangau e whamatala te o mea koe ia e ko pe koe ke hani fu mauinga ko mea na mauinga te au ke tau sio ki e ririu mo ina au ke tangata ko e ni e ne lau e toi tapu helo na whakalotolahi pera te tau tolu e ko hui mea e ta koe toton ke tau kei tu i kuia iwe to i tapu ke neanga li rio mo e kakai. Kage, ako kuinga ko ki foi me bena wham koe ki ako ki pesi koe lolo atape ko pati gao pesi tolu o silahi. Se feu i uai. Pamadala ke aonga e toka aterine to i tapu ke ngaio e siasi i a ahoni. Mo ngahi i siu whea ngai mo ia. Ai se ko foi ko ngā pio ku ua. Hai meo eke kia e whehu i. Mea koe mea koe ke eke mau peka ko. Pa hanga rewa wahe wahe, ai koe raki e koe ha ai aonga toka aterine toi tapu. Ono wa, koe ha hangahi i siu o whenga ngai mo sia sihe a honi.
e toko ni ke tau toka te ine te ta ko ye apa na tari lai ne taha mai be o lunga ko lai ne taha malalo ko te o to ma kai ko e ke tari pe fe e o winga ke o winga ke te ke ma fasia o ko e sei ton ke wanga fa o mai ha ma ai be tau lore tau ki mea ma tu ko tau mea tau ki mea whatonga pe ko tau lere ko tau lere whatonga pe pa ko wanga whinga ke la hanga pe tau ngawe aki ai ngahi ma tu ko mea whatonga ia ko tau matawai pe ko tau maulai taha mea mea ko tui tapu ai ko whinga pe ke tau nofe tui tapu ko ike ke mahen me tui tapu pe hange pe ko tau ngai ngai whalotu ko ko whambe ke hoka tau ngai reso ni ko whakamaheni pe ko me tui tapu ko ia pe ko me ke fangi u me ake he ko whakapoto ko tu tāna ki mai. Ko u whangambe ke o mai be ngai mea ko e aonga ke tau ngāwe, aonga ke tau mo ui. Meno whaino hino ki tau tolu ke toi māma ngai mea toi tapu ke te kato. Sige, ko hai aonga to ka te rine toi tapu. Ko mana ke whamadara mai pe ko ulaha e wito peo no whai ngā aonga. Ai e koe potwolofola ko toa pe koe tapati ke whakokau koe potwolofola ko toa pe nai mana wak mai he o tua. Koe kau katoa ke ngai tohi whakamotu a, me ngai tohi o hoko, ngai me. Ono ua, manawa mai o tua tohi tapu, manawa mai lau mare o tua, ke whawhono ako tau loto, ai ofa ki he o tua, ke tau whai ni ngai whekau. Koe tau au sia i tohi tapu e mawhai o tua, ai koe mea ia tapu, aonga e tahe toa rin tohi tapu. O kwhena pasi mau pe, ai mea e tohi tapu, me mea lau mare marani o ikai tena kau hara ke, koe mea tahe, Toi tabu ni whakaino hino, ai whakauhinga mea, mo ea usia, me tuk whakaholo. Ngi mea ona taurau ke tapawha kau siriana. Ai ko winga ho parpare ma tapawha siriana, ai he hanga he au sia, ai me whakauhinga mea. Polo me kina ma whai e toi tapu. Ko ka whamta toke fo tu e ma whai. Ko toi tabu kia no i viriu mo ui. Ai ka pati ke lau pe, ka hanga lau e Martin Lofa. Ke lau pe, ai toi tapu, e lau pe toi tapu. Ai ko kuinga se ko, ka ngai mea. Kapan nak kang beko lis fra poini mai pe poini raki ko me poini wa ko me poini tolu. Ke fai ngo fu ha nge kwa nga ahi ko pe pa. Pagka nga fo greu ko ha re nga issue fa nga me sia sia hon ko kon get out to ka te. Ngo to nga issue ko nang fra so toma. Ata pe no tari ko fra so toma o la wi ko me ai ala mari to ko mai ke te tau to wi a hon. Kau kau hala ke mo te tapu. Man leu ke te tau to loi o i kai ko me ia la mari. Ai se ka ngai ko fi fra ta ia fu issue tau fa ngai mo pe ko hanga ko fau kau ko ni ko nga we ho tau fa mo ui o la ka kai no tu ia pe ko fau kau tau nga we ho tau ui i fa mata mai ai ko ngai me ko ton ke fa la ke ho fa mata la ngai me ko ia wa fe aonga o ngai me ko tau wa ko hanga to ka te ndo ta bu ko historia mo e matin pa pa ha ho no aonga ke te tau tolu ai ko anga ia no fatu e ese ko tari mai pe e feu pe a os. Pe mai re vai, pe pese taha, pe pese ua, pe kapai wa o pese tolu, o sai a pe peia. O te ke hupo o pura ko ke tohi lo loa. Mandu ko e o whai ngofu, o whai ngata anga no whao ki mea no no. Whai ngofu o pite mea lo loa ko e ke toia whai ngā mea ke he ia o laku mai ki. Ka koe, ka koe ki utoi whaamau ke toi hanga, ai koe tau pati ki whakaukau ke tau kalasko ni, hanga tau kalasko ni o mna ka whaite tau ako e toi aisea, koe toi sione. Ko anga o whakotu e fu makatu unga koe ke sio ai he o ngatohi koe ia whaalahi pehe. Koe ki mea koe ke toi e sei lai bebe. Wambere ke tohi mai pe ki mea pe koe ia. Mea pe taha, o di ke toi pōpura koe ke tohi mai u mea ka toko e. Koe uhinga pe te u mea koe ke ilo i pa ke maheni e ilo pa, he ilo na whakaloto lahi ai koe ke lau ko tau tapu. Te heilo na mahino ai ke te koe hangai mea na ke lau ki mua ka koe ke mahino ka koe. Ai ko kuhinga ia hoko pe ku whaamu ke hoko pe tau ngai karasi. Koe tokon pe ka koe ke toi mahino ang ke te koe. Ai toi tapu. Koe te toi mi. Ko gaha wheu i ai. Mahino pe ia.